Kawai kekali Bolero jong ke Tnad Water Resources Riboy Division, kala sya yang ding bat Ingkhong kaj negastem, hakapor bala penyeng hakabinta jong ke jaka penyeng kali, hapo ke Office of Executive Engineer Water Resources Riboy Division, shnong saiden. Kat kum ke jingyo jingtem, katai ke jingjia kala jia hakapor kumba architeng minstem, ke Bolero kabadon new registration number ML not iwe saw Rio saw, kabadai jong katai ketnan, kala sya bam no hakading ringkat kawai ke thuk thong, kabala penyeng hajan jongka kala Ingkhong kai. Maria tip halor katai ke jingjia la pentip sya ki pulin, bat ketnat fire and emergency service, kibla kloy ban poy sya katai ke jaka, malala ban pilip no ekading. Kawai pat kakali Bolero kabadon new registration number ML not iwe sanlai san kendai, kabala penyeng hajan katai ke Bolero kala julor mulumala. Dale, expliquen esto conmigo. Cuma kini deh bos yang merjang itu jam dua. Is kata baik smartcard Sngi sangka. Sngi kan ada dari MSIS. Ma. Gak jingïada bahasa yang sorkar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS kapi. Untuk mulai karakter kata. Jadi konfi hap ada medika hostel, dah hap lek pi ka registration. Dalam dampi dengan smart card, tersampah cok. Oh dokter kan lah ya. Yang ni konfi hap lek operation ni yo.แต่ความกล้ามต่อครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะกันฮับไลโอเปอเรชั่นนี้แต่ว่าพี่MHIS cardพี่และนี่ก็สมาร์ทการ์ดแต่ก็ทำไปเอาเรื่องพี่ Ri nak pagi mon le yo poisa sumar ni kon. Abda ni ksir yo sumar. Keblai si bona karo hiela atau persangkafu ni ya. Ini kan mana dia smart card. Oh kan teh. Kuda si bot. Mau.